Pop cha chobre ka South Sudan. Chaja lor a quartin la kwar South Sudan kan ne dial tin te ka gwasre wich ka kuma South Sudan. Pop men bega jaro ka South Sudan gwe ka jan odara malum di dara jano. Ne tan wana kan ka konin dangbang man me chaja lingano be pop be bere wich ka South Sudan kan goro bika long let kan ni chang real ka wajika ko gorjo ba pop ba jalo. Me pop cha chuban tama gwejo ne tan wana oto berikin konan to re ka South Sudan be ka gwich ka ba pal ka kwidian ka brik ta tobu ka chudia. Ka gwase chiwa ci salfa kema yadit kana Dr. Yoma chaten chikan jen chikan wo karom kan gwasami shu pop rodo yorpin shu ni salfa kema yadit ka shima ka nyosno jani kwaren kon rewe ka South Sudan no ngamal yin be mal no rewe ka South Sudan tane de kokken shu rodo loj pin ci de ganmeto jen mi yoro rodo pin chugni salfa kema yadi mi chirim nen to ngane kana long cheka su rewe ka South Sudan ka shi modba ka mi shi mi choka an wala chi pop jaben rewe ka South Sudan kenyam cho ka Congo rawde shu rewe ka South Sudan chit ka me chala do be rewe ka South Sudan ka gwase ni de wan tama gwi kan obo mal be bere ka sauce ko beri dialan content work daga benang niam ko jen ni de wan kan ci ne de konen pal ka catholic telo dina lon ko gwi kan oto beri diala kontori ka South Sudan boro capture South Sudan kare ka kana man to gono boro capture ngodo won kan ga won niam ko gosantum tele chang mi chu mi china liu tele chang mi chu mi chu ye cha talk tele chang mi chu mi cha ma cha jen do rewi ka South Sudan ke liu cha gwas les ne ja ben pop rewi ka South Sudan ado mi mal bi no rewi ka South Sudan dera go